Septiembre 16 este año, cuando llega aquí na Ciudad El Tropa del 9th Infantry Battalion del Philippine Army base na Masbate para aumentar fuerza con el tropa del gobierno que en aquel tiempo taman encuentro con el MNLF Misuari faction na Ground Zero. Yaman puesto el grupo na Martha Drive, Barangay de Santa Catalina, durante y hasta ya acaba el encuentro. Ya declara el portavoz del 9th Infantry Battalion del Philippine Army, si Kapitan Ronnie Garchitorena, kay libraw ya el lugar después el clearing operation, kaya hace allí el combinado fuerza del soldado y pulis. Pero el CMC pa según siempre el decidí si cuando mandabira otra vez con el mga residentes na di ila magakasa. Clear na yung areas na to, and then nagkaroon na rin nung na-organize din yung Task Force Suyod. Then according to the Task Force Suyod is already cleared, and all the unexplosive ordnance so na-recover na nila, and then na-turn over na to sa taas, and then pumasok na rin dito yung MDRRMC yung, and then 100% pwede na itong i-turn over sa civilian. Sila el 9th Infantry Battalion del Philippine Army. Uno lang sila del mga grupo que han ayuda a proteger con el ciudad de Zamboanga durante el crisis, cuando se entrada aquí el MNLF Misuari faction. Este día yaman pull out ya sila aquí na Barangay de Santa Catalina, pero antes sila ya sale con el lugar, ya hace sila el se llama showdown, donde uno por uno yaman de sila inspeksyon na el di ila magabagahe con el di ila oficial y tiene también ya para como testigo cuantos del mga residentes y oficiales del Santa Catalina. Meticuloso el chequeada kaya hace na di ila magabagahe. Si tienen nuevo magagalamiton el mga soldado, tiene que ay presenta sila resibo como prueba kaya kumpra sila con este. Asigun kung Garchitorena, quiere sila mandamira kay hindi invuelto el di ila grupo na mga kaso de robo, razón si porque tiene sila que conduci con este showdown. Este después, cuantos del mga soldado, el ya queda invuelto na mencionado kontrobersiya durante el conducta del clearing operation na Ground Zero. We assured na walang magnanakaw na sundalo. So napagbintan lang tayo, but prior naman doon, so according din sa mga civilian, na this area before occupied by the government troops, so nakipay ito ng MNLF. Then kung mapapansin naman natin, during doon sa pagka-capture sa kanila and pag-surrender nila, marami tayong mga nakita ng mga valuable items like mga earrings, mga jewelries na nandun talaga sa kanila. And then meron ding nung nag-pull out yung mga civilian, meron ding mga civilian mismo na pumasok dito sa area. And then accordingly yan din sa mga sumbong ng mga barangay official dito sa lugar na to. Un residente del Martha Drive, Santa Catalina, ella expresa su sentido después sa BL kaya ay man pull out ya el tropa na di ila lugar para con ele. Hindi pa daw tiempo para kita ya con el tropa allí kanila. We are very happy in behalf of the people aquí na Juan. We are very happy kasi they save us, no? Without them we are not like this now. Imagine how many lives siya kaba. Kabar sila, they risk their life. They came from another places just to save us, no? So we thank God for saving us. Parang sila talaga pinadala ng Lord para sila ang savior namin in behalf of God. So ngayon din, parang tiri din ako kasi nalungkot ako, iwanan nila kami. Kasi parang hindi pa kami safe. So without them here, parang ganon pa rin, yes. Parang kulang pa yung safety namin. But we are sad kasi alis sila eh. Yan ang ano namin. Nakakalungkot. Mientras tanto, yaman tumpukan también al mga residentes del barangay na entrada del Martha Drive en antes. Ahora que ay man pull out ya al mga soldado na lugar, ta-antisipa sila que pwede también sila bira na di ila magakasa. Si hindi man daw kanila dale permiso para queda na di ila magakasa, maskin man de lang kanila escucha si cosa ya el sitwasyon del di ila lugar. Volví a kami. Sí, pwede queda ya kami ali. Sí, queda man kita na hermana, siyempre, tinigat kita casa para queda, kire kita volve. Largo tiempo ya gayot. Bahala ya lang payag-payag si Kosa man, basta pwede miras, hindi pagayt, basta pwede lang kami entra okay lang. Mira kami si Kosa man, pwede pipinaalya. Tali también di ila lingasa que baka no baya, mas ay agraba el insidente de robo na lugar, ahora kay ay man pull out ya al mga soldado allí. The next worry ng mga gente, si Nuay Army, baka pwede entrar el mga ladrón, pwede saka el mga cosa tali adentro, que no hay pa quemar. Even junks, no? Aquel mga ya quema television, quema refrigerator, baka tiene que otro saka. Habla sila lang saka, kaya pwede pa sila vende el mga sin. Ese el cosa tabi siya kami este día,
because man-full out yaga na el mga military. Pero asigun kun Garchi Torena, Chenekin ay repla sa kanila para dali seguridad na lugar. Desde Alina Barangay ay manderecho sila para na Western Mindanao Command. Mañana alas 8 del aga ay send off ceremony na West Mincom, antes kanila ay imbia otra vez para na Masbate. Asigun Colonel Diila, Battalion Commander si Lieutenant Colonel Delphine Arguelles, tiene sila 8 wounded in action durante el operasyon. Pero el cosa según Bueno, amo kay nuay sila tiene killed in action. Tiene según ele un gente a muri pero por causa na enfermedad y hindi na encuentro. Mientras tanto, a mediante el conducta del showdown, un residente del lugar el ya se sale su sentimiento con mga oficiales del barrio quien talyain antes na lugar para mantestigo na showdown. Ngita kang kagawad ka, waga na mo kita adire, unsa man? Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.